Min kaya nang kok lagi nali tunda chini ta hai kok ya karam changar ni more than 300 employees under Carbon Autonomous Council under kedo Forest Department grade 3 lapen grade 4 atum hat Carbon Autonomous Council asi Carbon Autonomous Council ahin peng si so cost notice kipi do kok asokos notice kipi bang la pulo je alang itum asokos notice kipi long ketok ang mate hadak kapin mention bang la pulo je alang itum appointment lage illegal se ala dak tok iglo both states and the council sector along ta alang itum la environment and forest department bang ke illegal se tok iglo la abiji draba IFS retired kipi appointment anke illegal se alang itum hat mention iglo consider it. La solang puta nilitum Krabi Locharia song mate that Krabi Farmer Association, Kuya, KSYC and other organization hinpen. Kipudum gantung mate kanije gantung malapulo. Apransi nilitum kedam tangani former PCCF law abisi draba alang lipan nilitum hinpen churu. Ji. Ate alang lige legal non illegal non kipige arleng kabi educated youths deserving youths tumhan se alang lege priority people la se alang lepan nili tumhin pen aprang si kero pajero la so post notice long lo pen nili tum representatives of the from the KSA, KSYC, KFA, Kuya, KYA, YASC and LYT nili tum man kedo Dr. Tuliram Rohang alangli long pote bog damlo requesting him alangli pan tuning rilo la so cost notice bang ka withdraw ji pan la so cost notice ka withdraw ya pan alangli pen clear cut na putun iglo je ingnut back akarbita la so deprived rate mate balong long le dedi punang li tumning biri ang ton ko anma 300 candidates or 300 employees to man both in grade 3 and grade 4 alangli see clear cut up with their in presence of all the representatives from the different organization led by Kabi Student Association hala tak alangli nang pudun dak lo je ingut taning chipabiri ang tonlong thai kusinang pudun ek dak lo la so cosmetics kipi lake some tamne what to say formalities ke chok chepot some what to say tamne technical issues ke chok chepot lapen some formalities ke claim na ji dola la so ke chok chepot si alangli alangli la son so post notice ba alangli hinpen alangli mane Carbon Autonomous Council hinpen notice pinang ko usi alangli pe apa chini nili tum chini pame Carbon long rat ta chini pame je Carbon Autonomous Council ke hai Dr. Tuliram Rohang ke asele ke chaklo te akli ka kibe which means commitment is commitment Dr. Tuliram Rohang ke goina ke chaklo pula tante lake apa chunda apa chumpibe lasi nili tum chini pame we truly believe that akai Dr. Tuliram Rohang ta more than 300 employees working under forest and environment department under Carbon Autonomous Council alangli da chini pame je la 300 candidates tumhansi padi private ji tugang alangli ta ning dogima to sinili tumbang mata ate alangli ta inut karbi Dr. Tuliram Rohang ta inut karbi lapen alangli ke Carbon Autonomous Council asian pena lasi alangli panili tum ning kepi je alangli methang mata chidia udi dedi jongsi la bang pharoge thomra sose akarbi ahem jongsi amilur abe an kichulong le kumane ke heme pi thai kuma pe ke heme po thai kumane ke sumar thai kumane ke akisaro do thai lasi la bang pharoge thom sose akarbi tumyong si
la so kos notice join ni alang li tum avoreng tam jui lo tang te eli tum akisung ku pima eli tum chini bamen la si alang li inut BJP kuwai pila port system alang li Karbi Anglong chot kali Assam chot kali Delhi ana level amuni national level anta alang li dum te apor chipinang ko system alang li BJP ka port system ni ton apor na chipi lapen lam chak na chipi. I'm repeating again, je commitment is commitment for him. Alang li ke rata chini ko alang li ma china chi chalo je no any candidate shall be deprived. Mote some formalities bang deklan ni ko join si alang li tum so cause notice alang li tumihin pen so cause notice kipi wala. Lasi nili tumihin pen ingsi me mention kan tum la pulo je. Laso bang bang ke thom bang haro ke thom so se akarbi po tum alang li tum ke eviction duty Karbi Anglong Autonomous Council hin pe ke toy Assam government pe ke toy eviction duty elitum theglong lo lahorijan pututi elitum theglong lo lapu hojai district na thuta lapu na thuta kwalo ni eviction da cepat dulu eviction da cepat dulu la jot kali apiso aso chiri dang bupen election duty kwalo ni top ando ta ke tunang latung la chire more than 300 candidate sampong ta employee sampong ta lapen ingsi manghumi me alam bangke latum la so goreng up chuklem bom tum loan ka chuet personal loan home loan ka chuet tum ta dolo non alang li tum avo reng jong sing than pong lo dang te la so cause notice join ni avo reng pen than pong lo dang te ba mo interview do den pen alang li tum jong si la so avo reng chelong le det lo dang te alang li tum ke la so loan konat kopi besi chitu po chong hi tu ke pai ve kona ni pina amo bang dia sai tong chuklem ngata hino alang itu ku pilo to war do lake cethana mate mekri ta jang lasi bang ku pini mo step deng det kumani to de kumalo responsible enpo la so responsibility kumalo enpo lasi nili tu dak kabilo chawle som pe chenglok KSYC, KFA, Kuya, apen kapre ke song adolan. Karbi fan pura. Karbi Anglong fan pacing thornang pura. Nilitum nang litum laso abar sai bang formalities bang klemon. Kupi manang litum klemi klemon. Stame latum fansi long nang po, latum si celong betang po. Kali pulotan te pini son. Taksi bang pak lelo KSA office bang pak lelo. Nota more than 200 candidates tum do yes official laga nili tum da chelang ding tong de emekri ta jang ri athela tum kunasi chungda tum lang matu misi ning duk me mela lasi nili ese karbi lochali asong mate karbi lochali asong konchung bang ain pen kachuning rikan tum bang la pulo akhai dr tuliram rang hang apata nang ligi ase ta chaklu prote akli ta klivet lasi la soseta akli vegi mantam me I balsim si tame nilihin pen ali pata nang chunu reading. Thank you. It comes out right in some unexpected way. I cannot disclose it now. No man ili paklang no. Sta meaning hang jong sido protante lake klemun. Where there is a will, there is a way for concept. Thank you. Legal made economic topic. Kholawan bang budam dilo to. Secretariat ke Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat ke lagi hengkang kira dindo daglo 30 department pan ke control ya di bolote khodak ka sa hengkang khilong chokamartun under secretary ben chenglo JA ben chenglo deputy secretary joint secretary ada tum illegal pensi sapur ke claim da do pick amen punai te nile mention dak ya to pupela non ba ke stabil forest apart pot si men atun than the angko council long mang wansing tham papang nai buchini ka tuning ri ka tu sema khe ban sa athe hengkang thir ben judi alang ni tum Karbi Anglong atok ano 30 department ke langi a hem tum a secretary ben judi illegal appointment ke do tum bang si promotion ong at lono ke secretary deputy secretary man ala ni tum si ing sai se ing chap se pulo de non thang ba bela forest long e me thang a khai tum 95% 90% ke plan tum si kan theni ba ke ning tuk me alang Nong sana, revenue department nong sedami,
ngondol tu pena kalau pun dah kan itu illegal ber kalau amen bang mesel aja pun metang kan kita mulai bang ini itu pun ada setelah already pun ada sobat department dah online lapan ke cengsi already pun ada secretary pun online tu bang ini tu bang lasi non tak akor dalam lasi council akhir itu sedame dalam bangsi withdraw lanji pun ini tu kacau ini akhir appointment di pita PCCF suhi basi appointment di pi non kang thanta PCCF suhi basi kathan pun lagi pula tidak ke jokes din kok malah ke aning hang te so sakuri pidat po aning hang te so PCCF suhi basi mandi basi kang thang po jokes mak di ya lan kali mati laban ke lasi non tak kacau ningri kantung non tak kacau ningri penting non alang litung isi meeting dui isi meeting long setame labang alang litung Ciparai langsung STM masih gitu deh sih. Cuma mana cipta deh sih gitu lah. Tapi alang itu lah non 314 akan employee teman sekarang kan itu lah lepas berudah sekian era itu dia lah partner kan itu. Akhirnya ke example pinang kalau tuning head lah ya department namanya tu kalau di bahasa autonomous council lah 21 dan 27 ta illegal appointment boleh kata kalau bang di masa khai pembantu. Ke sakuri kan hai profesional itu kan mengaparin tapi bang ke pada autonomous council tu bang isi cepat passport alang itu bang kan dia film lo itu guys claim itu bang pada itu bang dan sini itu asal di thole kacung di bang ke alang itu hamba bang antara kayak asal pasal claim pasal kami masih boleh saya tahu ini itu asal ani kacung itu hospital alam mata ini tu bahati lang setame song doan bini kecil tengah song doan setame mana wala chief minister ke hai pen lapan ini tu MP MLA CM ke hai pen cheng lok alang itu sedang jawab konsi ini tu song doan tak penang cinggai dong bahati lo cinggai dong disporong sedang cinggai dong ba itu sedang penang cinggai dong kalau sebuta itu isi example and then kalau setalang itu komitmen diplomatik je hard grade and fourth grade bang dan inglong asu mati kami yang long ketu inglong asu ketu baring tu masih piedi ko ba sita me ili tu hudak heglong lo je bangkwang si ili tum inglong asu kum kelong dun mati tak keli tu kelong dun kodak awipin non pena aku sita mata ili tum long da ke klaim aja kong pakai cali tum da diploma ke tum do biglo hard grade for grade asu ipa pen chenglo awas gar awas boy pen chenglo setame kelok esok akan berkira konsilong lasi no rita vilo polote ini kita ladak medical college seksi example lo asal tak kasi ini belum so mangke kelong mana awi ini akhir no jadi interview exam toko written test togi written test ke tok loge bantuan tum sida pas ini mah 314 jon akili jana kongge bang kongke plikir da pas lima lah tola 300 ang bong pas delo jana batok fitness lang kata lah fitness lang kabang kuasi kisman ka ko kang raga anta dulu kisman arta bahari arta yang part man anta dulu kisman 45 years tuman kisman jadi ka untuk ke klaim apa itu la sini tum ka chuneng rikang tun se make ha pan sedame de lasu so pos lukis ba ane tum ci itu ra kai son aso komaten forest department to komaten aku dong ikan sih lebih tu lasi nil tum ning khelo song don ning khelo alang li inu khai anok pe lapen khai long sentiment gitu kaki kisung long kai kita asap duni ko ning khelo lapen so ko lang tu lagi